haati manaa takka abbaa mana isiidhaatiif dubartoota biraa wassafuu dhiisuudha qabdi. Bar intalti abaluu sanni bareeddi, barni diimtuudha, barni dheertuudha, barni ajaa'ib akkanatti dubartii takka gartee suuraa isiidhaa guutumaa guutu fiddee abbaa mana isii qaysiin beeyna kana dura qab gootee kana dhaabuu hin qabdu dubartiin takka. Yoo isiin dubartii takka akkanatti abbaa mana isiidhaatti hafaarsitu taate bareechitee tolchitee miidheessitee abbaa mana isii qaymtu yoo taate isiisan barbaadachuudhaaf tana asuma dhiisee biraa ba'a. Guyyaa tokko namni tokko na dawwalee ture gaafaan biyya Keeniyaa san jiru obboleettiin teenya takka abbaa mana kiyyaatii fi saahibtiitii tiyya takkaa wal barsiisee ture hoggaa wal baran na dhiisee isii bira kute mee ustaaza dubbiin tun akkam ilaalamti saahibtittiin tiyya tun khiyaanaa ajaa'ibaa narra daleeydeettee natti himatte amma abbaan mana kiyyaa isii malee ana asuma godheen allaalu hogguu takka nalleen dubbisullee silkiina jalaan kaasu akkanuma na harkunan dubbisuu na dheeysa isii malee ijaa gurran qabu na dhiisee na biraa kute an saahibtittii tiyya waan hin jaaladhuufi wal barsiisee malee na dhiisee haa isii fuudhuuf hin barsiifne mee akkamiin taa'aatti nuti tana duraan kitaaba keessa qaraanee hadiisa Bukaarii jira dubartiin takka dubartii biraa jala uffata firraa yaaftee duwwaa hin rafin jechuu jiraahu hadiisa Bukaarii keessa maaliif jennaan wajjiin raftee deebitee abbaa mana isiitii himtiif hirriiba isiidha way qaamuma isiidha way maal isiidha akkanatti abbaa manaatii galtee himtiif yookaan dubartuma akka isiitiif deemtee himtiif wanni kanaa kun bultii namaa irratti khatara guddaa fide diigama guddaa nama fide intala takka fiddee gaafa abbaa mana keetiitii himtuuf gaafa abbaa mana keetiitiif waa'ee isii wassaftuuf bareedina isiidha haala isiidha hujii isiidha beekumsa isiidha akhlaaq waan kana hoggaa abbaa mana keetiitiif dhuftee himtuuf abbaan mana keetii akkanattiif dura dhaabee suuraa isii ilaalu jira gaafa ati kana tolchitee bareechitee himtuuf si dhiiseeti ati waan akkasiin qabduumi isii san bira kota dubartii takka laaltee dhuftee abbaa mana keetiitiif abada hin himin ni bareeddi maal taati hin himiniif hayyee anta tasifa bilhayaa dubartiin takka qaanfii qabaachuu qabdi abbaan mana kiyyaa hana jaalattu yookaahuu haanaa wajjin jiraatu yotte waa qaanfachuu qabaachuudha qabdi waliif gallaamiin ati abbaa mana keetii haana jaalatu yoo jette qaanfii baay'isi yoo dhiirti gartee abbaa mana keetii bira dhufte kanarratti lafa dhooyiteetu mukarrachi galfattu taate afaan kaayyadhaaga mirqaan hanashadhaaga akkana ta'a akkas ta'aaga jettee fuula kanaatiis fuula saniitis kateessu yoo taate hayaa waa takka illee hin qabdu ati gaafan abbaan mana keetii si jibbaa deema tun akkanumatti hunda rirrigatti akkanuma hunda kokkofalti akkanuma hundaa wajji deemti akkanuma hundaa wajji harka ol fuuti akkanuma hundaa wajji ol ziyaarti akkanuma hundaa wajji osuma akkana juu booda tanaamusa qabduun barbaaddadha jee kuta yoo si biraa gabbee sin amanu yoo biraa gabbaate sin amanu ati qaanfii qabaachuu qabdani qaanfatta taanaan qaanfiin iimaan irraa hije nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam alhayaa'u min aliimaan hadiisa biraa keessattis alhayaa'u min albid'u wasittuun maal jedha nabiin sallallahu alaihi wasallam iimaanni damee kanaa qaba hangana qaba sanirraa takka iimaana jenna iimaanni damee iimaanaa irraahi shuubatu min aliimaani qaanfii qabaadha namni waa qaanfate iimaana qaba namni hin qaanfanne iimaana hin qabu akkasi beeytanii qaanfachuu qabdan naman taane harka fuudhuu hin qabdan naman taane ziyaaruu hin qabdan naman taane dura teeysanii nyaadhu dhugu jechuun hin qabdan naman taane ajnabiyyaa hunda irra lafa dha'uu hin qabdan eeggachuudha qabdan abbaa mana keeysanii yoo taa'e malee qaamni keeysan nama hunda irratti haraami bilbiltaniillee naman taane hunda wajjii waan hin taane haasa'uun hin barbaachisu janaa waan jansan irraa illee fagaadha qaanfiidhaan jiraadha dubartoonni duratti qaanfiidhaan beekaman keeysaa zaman ammaa keeysa qaanfiin akka waan lafarraa baddeeti malee nabii keenya waa'ee qaanfii isaanii gaafa wassafan nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi isaatu dubra qalama keeysa jirturra waa qaanfataa ja'aniin nu wassafan saabonni dubraatu akkaan qaanfata jechuufi nabiin hedduu qaanfata jechuudhaaf dubra fakkeeysan nabii keenya sallallahu alaihi wasallam har'a qaanfiin san baddee jirti waan dachii gubbaa jiru waliin harkaa jirra jechuu obboleeyyan kiyya amala abbaa mana fiillee beekuufiin gaariidha gaafa kaan gartee asmaan intaltee Abii Bakrii isii timira guurtee deemtu ergamaan rabbi harkanii farda ciibsanii fi gaala ciibsanii fi qonna duuba yaabbadhu dadhabdee jirtaannaan hinaaffaa Zubeyri yaadattee laasii wajjin hin yaabbadhu yaa ergamaa rabbii deema jetteeni bira dabarsitee galtee Zubeyri himteef ergamaan akkana naarifatanii naaduu keeysa ba'an deemtu qoon yaabbadhu naan jan hinaaffaa ta'e yaadaddeetiin hin yaabbadhu jee firraa isaan akka deeman godhee fi firraa ba'aa fuudhee suuta deemaa dhufee etten way isaan duubaa yaabbachuu keetirra ba'aa ati baadhattee duutan keeysa dhuftee niituu irra nalaala isaa janin garuu isiin amala isaanii beeytee fi akka isaan hinaafan beeytee fi ba'aa san mata baadhattee dhufuun
abbaa mana isii hedduu gammachiise jechuudha amala isaa beekuufin innillee nammoo rifatee fi ture haa ta'u garuu amala walii beekuu waa hunda caalaa wal beekuu irra walii beekuu caala kuma jaansan bareedduudha wal beekuu caalaa walii beekuu wayya abbaa mana keessaniitiif beekaa fi qaanfii qabaadhaa akka isa waan hin taane keessan galchine ibiifillee waan hin taane keessa akka hin galle jechuudha. Hayyee 37 allaa tumaani'a izaa da'ahaa ilaa firaashi abbaan mana keetii gara firaashaa yoo siyaame hirriibaaf haajaadhaaf abbaa mana keetii jalaa diduu hin qabdu wayitinni siyaametti abbaa mana keetii itti dhaquudha qabda abbaan mana keetii sitti haajamee guyyaa yoo siyaame itti dhaquu qabda yeroo barbaade yoo siyaame itti dhaquudha qabda إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى يصبح وفي رواية حتى يرضى عنها زوجها وليب قلامي دورتي تكابا منا خود تنرف ناجيه الريبا في اتهاجمي يو يامي اتهاديتو يو خديدو تاتي أبا منا يسي أنك يسي راجالة تربي نسي أبار ربي نتدلنا ملائكة لين نتدلنتي وري لفاتي في وري سمي تدلنا هنگا أبا منا يسي راجالة تتي خنافتي أبار سربي جل قالوا هنقبدو لعنتها الملائكة حتى يصبح جاري وابراتي ملائكات يسي أبار هنقا دوم باتوتي يخاو هنقا بريوتي يخاو هنقا أبا من يسي راجالتوتي دبين خطر رب ليدي أتبا من خيتي دركم ويو نخر فراش إساسي آمي يو فيان قبان اللي ديتي يا أبا من خيار ركوكناتين قبتي تيمو قبد أكو من بين كنجان صلوات ربي وسلام عليه في بدي أحدكم صدقة هذا منا وجه رفو خيستي صدقات وجر akkam yaa argamaa rabbi waan dantaa ta'e nyaacha hojii rafnu yookaan dantaa isaatii hojii jecha hojii rafu akkami sohabatti harkate jennaan akkuma yoo haraamit dabalame dilii harkatu yoo khayrii haadha manaa tanatti dabalamellee sohaba harkataa jenna ati gaafa abbaa mana keetii qoonni rafnaa siin jee dheeyitee haajaa baaftu sohaba harkachuu jirti ni heddu garuu dantaa ta'e qofaa jalatti hin deemin rabbi irraa waa harkadhaas jii ni heddu yoo ni haa tolte rabbi irraa ni milkooyte jechuudha kanaaf hoggaanni siyaame jalaati duun qabdu sohaba ni hattee itti dhaquudha qabda yoo rakkoo qabaate immoo itti himuudha qabda rakkoo hoggaan siin jiru laguunfaa yoo si jiraatte dhiigaan irraa yaa'u jira abbaa mana kiyyaarra taaran qabu hojii itti himi inshaallah boqonnaa booda walitti deebinaa hanga walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقولنا بودا ولد ديبني جردا وتوتا فردوتا خينيا إن شاء الله سكنتات هنيا بكم تلعب نرى تفوف نجا ونرجرو وانا هاتي منا يخان أبا منا هذا منا الرجالته سنقبت تركبنا سجلتمي سجل الرارة يخاهو بقولنا بودا بكي رجرو صدمي سديتا فقبت تركبنا خن ونن جو الله تسأل زوجها الطلاقة dubartiin takka abbaa mana isii keeysaa'u xabiyaa irraa amma wanni kun wooma akka yeroodhaatti namni hundinuu qabu keeysaa'u dubartoonni keenya yeroo hunda arrabarraa waan isaan hin dhabne abbaa mana isaanii hiikaa gaafachuu dhiisuudha. Nahiikiin tun arraba namaarra hedduu allaaftuu taatee deddeemaa oolti. Siin hin hiine jaamma keeysaa'u gisee inni mirkaanee fi yeroo inni haraaraa qabu yoo gaafatte nahiiki jennaan siin hin hiine sadii siikee malee wanni ijuun hin jirtu. بودا يسال لشودي بني الراشينون يا شيخ أبا من غيات ونيخ أنا كان نيخ نخاني كما هي غافي دو بود شينو يتي غافي قلتي بيتا وان بودا الراشينو يتي غافا شوتي سدرومان نيخ يچوني تنه ودي فتروا يوبليدي دي امر يرتيغريني استيو هذا مناتنا تمتي عربو بات هي كلا نتيجه توجر حكوايو هي خيسين كجلتو في سيني خيوجي كوان سير رفتي كجلتو في نهي خاچون دي تسينيس وي سومبا بديونه غبدي مين onneen numaata sii tasaarra hawwituudha isa bishaan obaasan hoggaa ta'u hoggumanii dhalatuu isa bishaan obaasanii si aanan obaasanii xiqqollee dhalata sii tasaarra hawwitu beek nahii siinii kanneen naan nahii malee jettuun duraanuu sonni siinii kanjiin nahii jechaa jirtiimi nahii attiin siinii niinee jaa sadii sirraa fite jaa akkama bultiin namaatuun facaate kanaaf dubartiin takka abbaa mana isiidha nahii jettee gaafachuun hiikaa akka shari'aattis dhorkaadha irraa fagaachuu qabda obboleettii ta'e نجبتي هاتي من غياهي كان غافتشا قلتي يجا أبا من خيتي يوتي نهي خيتشاني قلت قلبي سا خيسا جالتي تي قوتم بكتك باتيچو نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير أذر فحرام عليها رائحة الجنة دبرتين تكت أذر ملت وخاورا كون شريعة جراتشو ملت أبا من يسيه كا غافتو شرفكا جنتان أغرتو إرتي حرام جندو نبي صلى الله عليه وسلم شرفكان جنتا أمنامت أفرتمين نمدوت قروا يسين تنا إرت حرامين أقرتو جن وبليدي دي جنة سينو متي شرفكا جنة تون أقرتو سوابا أبا بنا خيتي نهي خيتي غافتشو خيتي تي بجتشام خناف أبا بنا خيتي هي كان غافتين
obsii wajjin jiraadhu yoo akka shari'aatti rakkoon inni qabu jiraate salaata kasi dhorku yoo taate soomana kasi dhorku yoo taate rahima kee maxxanfachuu rahima isaa maxxanfachuu qaalii rabbii godhuu qaalii akkana yoo kas deemu taate shari'aatu sii fayyame ka masruufa siin kennine akkanuma si rakkisu kamaraat halkan si tumu maal si godhu rakkoo hedduu jiraame tan hiikaa si gaafachiiftu akka shari'aatti usriilee hiikaa si gaafachiiftu jira saniichitti hiikaa gaafachuun akka shari'aa dhorkaadha irraa fagaachuu qabda siin jenna obboleettii tiyya irraa fagaachuudha qabda kun akka shari'aatti saraame soddomii fi sagalaffaa أن تقدم مطالب زوجها وأوامره على غيره حتى على والديها أبا من خيتي وأن تكسي أججو أجيني أبا من خيتي خابا خيتي خارتي اللي دور فمورا قبل أبا خيتي اللي سيامي جرى الرخوت تنتلتي أجان سراقبا سينجي جرى أبا من خيتي أمو منا قدين بين سينجي جرى أجيني أبا من خيتي خابا خيتي دور فمورا قبل خليس غافن يرومن نمني أمريتي هركا قبا شو ترى أبا خيتي وبليس خيتي في عادتي فربين waa'ee keetii irraa gaafata kaleessan arrammoo abbaa mana keetiitti bakka isaanii bu'ee jiru dirqama haqa isaa sirraa qaba haqa abbaa keetii haadhateetii hawaan keetii haabaluu keetii hunda dura dursitee abbaa mana keetii guutuudha qabda ajaja abbaa mana keetii godhuudha qabda abbaa keetii fi harmee keetii boodaansuu qabda yoo inni si hayyame abbaa kee bira deemta hayyama isaatii ala haati ta'e yoo si amte isiidha haqa nama hunda caalaa garabbiitii sirraa qabdu isii biraa deemuu qabdu haayini kasaatu kasiirallee jabarran kanaaf haqa nama hundaa yookaan amrii nama hundaa dura amrii abbaa mana keetii dursitee ni arkamta gaafate abbaa mana keetii hedduu si jaalata bultiin deeysan bultii jabdu taati haadhatii yaanna yaame usteetuma kaatee keeysan gaafanne kajeetu yoo taate abbaan mana keetii hedduu bakka tana qalbiin isaa cabaa deemti jaalalatii yan qabdu tanaaf amrii nama biraa amrii tijjara dursiti jaam qalbii isaa keeysaa jaalalti ta'e bahaa deemti haa ta'uutuu ajaa'ibaatiin qalbii isaa keeysaa jaalatee haxaawaa deemuu jirta booda bultiin teeysan diigamuutu sodaatama jechuun hayya afurtamaffaadha allaa tadaa thiyaabahaa fi gayri beeytihaa mana keeyoon tahin mana namaa dheeytee uffata firraa lafa facaaftee qullaa taa'u abbaan manaafan alaasitti ol seenuu mala jaarsi intalaati bira dheeytee haadha mana isaarra waa hundaanuu siitu dursee argamuufaan mala haay awoota akkanaa tana jaa bultii namaa facaafteeti har'an siif galaami haraam dalaguu qofa osoo hin taane bultii namaallee facaafte mana namaa dheeytee uffata firraa fuutee yoo teeyse jaarsi intala tanaa ol seenee yoo si arge hoo jaartiin abaluu takka yaabuni bareeddi jaartiin abaluu takka ni takkanaati jee gabbee kan deema osoo deemtuu dubbiin jaarsa kee bira dheeyte jaarsi kee aduwati dhiiraa wajji jirtaan quban qabu haganaa bultiin teeysan asumaa yaa'in biraa gad dhaabbattee facaate tanaaf yaa obboleettii tiyya bultumateetuu jabeeffachuudhaaf qaalii rabbiillee godhuudhaaf hoggaa mana namaa dheeyte uffata firraa fuuteen taa'imee gammoojjiillee yoo dheeyte baddaadhaa kaatee uffata firraa darbiteen ta'a yoo mana kana dhiirti ol hin seenduu beeyte malee gama biraatiin ammaas intaluma bira dheeytana biraa uffata firraa fuutee yoo teeyse booda jaarsisiitiif himti waa'ee kee qaamni isii akkana irreen sii ta'a akkana harmi isii ka akkana harki isii ka akkana qomti isii ta'a akkana oggaatti himti asumaa taa'ee filima tokko mataa isaa keessa filima addaa tokko dhufu isii tan akkana if dura dhaabee dhaabbatee ilaaluu jira osuma osoo juu booda ta akkasiitiin barbaada jee miskiintittii tana faa dhiisee qota booda amma ooti sunis dura waan hin taane itti himte akkanuma bultiin namaa diigamuu jirti duba soddomii sagalaffaas laallee jirra inshaallah karaa afurtammaffaa jeen emma qabxee afurtammaffaa gubbatti an tabtacida an ittashabbuhi birrijaal haati manaa takka dhiira fakkaachuurraa fagaachuu qabdi dubartiin takka dhiira fakkaatti yoo ta'e akkuma hadiisa keessatti jiru nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi la'ana almutarajjilaati min annisaa'i birrijaal la'ana almutakannisiina min arrijaali binnisaa dhiira dubartii fakkaattuu fi dubartii dhiira fakkaattuu lachuutu ni abaaran nabiin ati abaaramte gaafa taate abaarsaa fuute isaa abbaa manaa wajjin jiraatte aboo tana abaaramtuun wajaa hundi kana bira dheeyta kunis sumaariya kana bira dheeyta kunis sumaariya huma yerumtaati hogguu takka hireen sirraan guutamtu obboleettii xiyyoonni siin jennu dhiiratti hin fakkaatin dhiira fakkaachuu hoggaa siin jennu surree uffattee shamisa akka dhiirtii uffattuu uffattee mataa haaddattee akka dhiiraa filattee yoo deemte abbuu mana keetii kanatti hun toltu nama biraatii miti afurtamii fi lammaffaadha an tadkura zawjahaa bidu'aa iljimaa'i izaa nasiya akkana laal jarjarri hujii shayxaanaati dhiirti gariin hoggaa mirqaante keeysaa ota jarjara gosa biraa qabduu jira du'aa'ii sanillee hin yaadatu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi osoo tokkoon keeysan hoggaa haadha mana isaa dhufu du'aa'ii tana kajuu taate ilmoo isaa shayxaanin dararuu wujan du'aan san maal jennaan bismillaahi allaahumma jannibna shayxaana wajannibi shayxaana maa razaqtanaa maqaa rabbiitiin eegalla yaa rabbi shayxaana nurraa fageeysi nullee shayxaana irraa fageeysi waan nu jidduu argamsiiftu irraa illee shayxaana fageeysi yoo jan shayxaan ilmoo san hin danda'u jan
أبا من خيتي وصوتنا نقرأني وصفيك في الراقة بيتي ودوا يقول غادر ومالتا بسم الله جي واني بسم الله نقول برخان قبدو مين بسم الله جي يجيني أبا من خيتي هذا شيء سوانا كنا فادا لقلال أها سبوا هاتي من غيادون نما أنا بري خدت الموت هنيا بيادة أكا شيطان أسكي ساقو دار كتي الموت هنيا مينف بسم الله لين هذا شيء تيمي أو جارتي كنا إسان ركض والله تنجبي يفتشون كبجيتما سيكو جيفت هركا لمان سمرة ملء قرين فونش إني سجبي فتملء سجدندي سوبر خنا فبا من خيتي هوجا إني دعائي رام فت دعائي هذا شيء وان جالتي سندبل تراهي ولي بقلامين يا هذا شيء ون خجر جروتات أتلله نمكري فايدان دبدو أفرتمي صدف هذا الله تنشر سره سر أبا من خيتي فجاء سورة بودا خيساه أسرار الزوجية تهلك وجين دليدن تقويا وجين دختني ولا شفتني دليدن أبا من خيا خاكنا خاكسيته نجرابر حديث مزري ديرا تقول جرا دبرتوني خدا تقول دفني واه أبا من خينيا واتقول إندوي سنوا وليهم نوجني تابا منا جبا قبدوس تابا منا تكلتس تابا منا تدرتس هندي وانا أبا منا رار كني مندوبو وانا لكن إني قرتي دلقو تابا منا نياتي تو متامرتو في تابا منا نياتي وان دلقو جدو هنم بفنني من واني كثير اور كشريعة خيستي نبين كينيا ديس خيسوان جان صلوات ربي وسلام عليه الرفقاتا نما قم ربيتي الرتقاتا نما قويا قياما رجل امرأة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وتنشر سرها الرفقاتا نما يخاو الرفقاتا نما ربي الرقويا قياما دا قربا جارتي وجه الرفو خقبي جارتين ديتا أكنات هريبني بيتي وإيا ما شاء الله أكما يسين اتنما قبض أكما يسين اتنما أمد نما مال انتات مالو ما تنون دانسي قادي روغي خناف بليان كي يونين سنينجو قبابسي هذا منا وجين بولتني قباتني قندتني منا أبا منا وجين بولتني قباتني قندتني منا أبا منا خيا نجالة يوتي أبليتي دي بكا قندا وجين قاوا رويدنت بكا قندا وجين هجا رويدنت بكا قندا وجين بنا رويدنت أبا منا خيا كان لافادا أبا منا خيا جبار وي جبا ساني سيخنني يو دوات بربادة ترسي ويو بكا لافنا سا قباتي قندمتو دوايو تبربادة ترسي ويو والله خناف أبا من خيتي همين ساقندتين دبتين جبا ساني سيفين كنن وبليتي دي جبين أبا من خيتي قندتين من قتلا فتفاجرة إجنا ما رساس الرامتورة سدرا نياتني بودا ميداف ساتلمتا يخاو أبا من خيتي ميداف ساتلما هنمي وانتا كالي جبين أبا من خيتي تسلافنا ساتي سنمين اتيم دي سين جبيسن وانتا كالي والنسان سيقول ننجرتو يو